bono gokinyanza ga bono mutaga itirumbuke gare ronti getemko ban namba ibere ntegete ngoyire baka amagana ya kuri amakuri mena arago tusarira umanye noroje chibuntu amomera korwara umusoma oroje gento kende kega igaki keko tuminyokara ke gonsa settings cyane ngera keriye kerabuke bona karaba lirira kaketenga nere ke irine combine divest yaba saje kenyoro ari hindi kwa bani kyange yange jati nakikwanza kegere to konyenge chiri bona metorire ikegerete yisiare ngekie kokekogera kegere tenga kigina kyanga omuse ko lumubani arafu n'umugambi akamya otosoma umugambi mechanda bwate bwa taranyikora mukungu mutakani agagu oyo kabere netamba uteta iyo bona nkyo inche mubisa muntu tuyo tuli musanira kinyoreke bangangire sinje besa yani omanyite besa ninji inche nintaka kuburi norubu kukwemusie ibatange sinje bamaite nje mubisa lakini nako titokore mebuko kebombete wakaganga negeranga chipu mamirikimbwa lakini chiba se chiba na bongo cha kukugacha ngala edukeli wante bingo kuigorera eduka ngo kuigorera lakini ngata ya no hotel ya bono buno ore igo bimbete ga chiba joraliro 16 breakfast 16 saine 14 to kore bando rituko kuzomu bere bakoche yango igore musa nani ni chiba ya saona yango igorere duka andro sino ule mabuta ichinyeni mabuta ichinyeni uko ko chikobege engo bujibe ndibiro tayi esa buri noli sabuni ara tingoli lakini amachero mubese noli uruiko no mene ngulukosi video chobege egangeli yayo eduka entete kokobanga lakini hata kera nkuire home to relax togambe tobangane toroshye sechu toro sino item to baba nambale ngato wiki medada munawa amba bwate bana umuchakana ono ntunada munawa umuchakana ubujingo bunga umubisa bwata abana batano nje anono chana abana bose bikoro torje mbege wono nite ni ne baye nyabakare bariye bamba iyo isoko chaka upya Adam na Hawa nje na Tuan barang apa terjadi? Esa isiannya na yara aina esa isia aina dikira kita. ayo demi bono gaki na kingo kora gaki yani umwana uyu bono gaki usire na muri kunaga cyangwa tukuri yumwa na arigiri umwana uyu ninya beta yani arigiri bakanyibute ngana ngo yanire gaki bono lindo uruchi gaki nyanja mamuna chira tene kinga ya na ronya beta nga nyanja manate mananya beta yani na chiri kumnyoka imuna ngaya moro ngai bono gaki atare goteba gaki ngai ya no ari gukura gaki abantu bamokonye umwana one gaki bwo gosemeri gaki bono na kingo yani enyumba murembe ni gumburite pi na tatu mwabo kagocha gaki ninje nyoro murembe gaki na kibono kokora gaki wa kero munta chire au saba mabera no ene bukwenyene ego tosomye kwabera umuntu tegwatikende igo bona kikyo namwa motegerere musabira ukwabera ngira bongo mwabera ande na mwabera mangana yoaire igo no gotaka goteba mutete kwiranira na gozeki gozenje mwete gozana matana kwera bonondane maite kero umuntu akorera amagoza ni maite ebintu ke umuntu angiterete tu experience ati wancha mono sana nande na eterete pei na renge bakakwenda gusoma komenta amasomo kemutakana nijibesikia kemuntagantiga tachitino na matanga tata ningi nyorete kire gento wone gento kote ingeri ngaki ase binte byonsi bi ebi biyetire ngoira ne nyasaye mbya mono indo nde moyo nkwera njina mwabeire nande tali era na mwabera
na mwabirite kare ikina kigento go insist oibu munendo bya but Jerusa tali bobe kwanga mwana abe ko happen but yasa bana bonsi bana njini mbanjite nakire gento bako saba nje ngo banya na besa na Muhammad ya endo gole bikoroto yanga yakire bacho ni ingia gendo gole bora ngombo bengo kwa tari bobe lakini abatabiga stage nere yikire umwesikana nakorosa busegorora mintu neba bunere tigansoke gochige oranyore kire gento nkirororo lakini oranyore nkiraga ne tigitai stage yo kwa na Jerusa umatenga no amarita kurwera no amarwera kurwera no emechando yonsipi ekobwata umwana omwiseke ego chake ni maite era namanyite ose namaite ose binte bitwas fundi shule school ko class ni ndage toteme okwane ne ose lyali ngaye kwana batema ko mwadu wa iskende nebo kibagese yabo chiwoto gonyani muike no nyani lakini boni ana bongo tarakali ditamoko gambani na ko togonya wono okay asa na ara ocho goika ta ko togonya wono ese nje yake omuro wabwate iga kaneko bitukora arime ego toka nje na make my own decision manyege ndongo I'm the only inje na mukiniri ni manyete tabia engaje na kangara ngari kali kidogo lakini gaki atari kunya atari gotema sa kunyara arara kuri biasara cyagete tawe anyore bya musinyire gusaka ngainu wara anki etoranyira baba muresiko wemba kwata mangana manga mansura nyerengere kya mogeti gateba noti yangende waka ni maite ebinto biri byonsi ipi angetireti peini lyonsi wakira nyasaye mbiyamono yetire nde moyo wonira nande kwabira omuntu temine tina ego tokoiranira tobera Ni gocheche. Bebe ngwata kwanya bere twatikira mangana. Bona sagin yo ndimo gakote ta go chenche birangere. na te yo tegera sagini unondo cheiga na njengo chinde narasa ani nkorosa bakachimba luchana cheigu boro yani hata nsinyirungi ndako tei yani ayamu kende nke yani njena nege ndeke mumika onye ndiri oiboire kali tukoli amwe mwako mongana nje same time otete kuira na Misiri do think ono mwesikola nerega do think oyo no muntu murabere nere oyo boyo gire orosire tikango tebi gasagi timbwati mogoko nonya han nae nonya nasinini nonde naega ngopimerete 90 ritu ko 90 bira onjoke nyasai maiga taturi ukwetaga tutiga tinkorora 90 bosibwane ngani njogorere tinkorora pi yani tingani korra bosibwa yani tinkor ani nonya rufi outing ngati nga wachande kire bono ngati nende ninjogo chaka kokwanira inje mugakanje nende ngirane kokwanira achire agotijire ata wesu kwansoki na maite kuseni nintwala mumuro mtona
Nyabeta 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 Aye Nyabeta 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 Nyabeta